بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شكر رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عشر كان maanta wuxuu ku saabsan yahay sidii loo akhrin lahaa laba shaqalka waxaan ka bilaabaynaa bogga lixaad sadarka koowaad hamza kordhigan a miim kordhigan ma ama daal laba kordhigan dan amadan baa hoos dhigan bi baa kordhigan daal reeban bade bibade raa laba hoos dhigan rin bibadrin nuun kordhigan faa reeban naf siin laba godan sun nafsun miim kordhigan faa reeban maf cayn godan waaw reeban cuu mafcuu laam laba kordhigan lan mafcuulan hadda laamkana ujeedin waxaa la socda alif waa alifkii aan soo baranay oo la socan jiray laba kordhiga miim kordhigan alif reeban maa hamza laba kordhigan an maa-an intan waxaan u jeednaa in laba kordhig uu yaalo laakiin alif ma wato saan horey usoo sheegnay mar walba ma aha waa uun mararka qaar inta badan nuun hoos dhigan ni siin kordhigan alif reeban saa nisaa hamza laba kordhigan an nisaa-an labadan kelmad ugu dambeyso hadda maa-an iyo nisaa-an haddii qur-aankaad ku aragtid oo rabtid inaad ku istaagtid waxaa u akhrinaya inuu alif reeban ka dambeeyo oo kale ugu dambeeyo maa-a nisaa-a saasa wuu ugu istaagay haddaad kitaabka qur-aanka ku dhex aragtid siin kordhigan sa laam kordhigan alif gaaban laa salaa miim laba godan mun salaamun haa hoos dhigan hi salaamun hi yaa kordhigan ya salaamun hiya hamza kordhigan laam reeban al faa hoos dhigan fi alfi shiin kordhigan haa reeban shah alfi shah raa laba hoos dhigan rin alfi shahrin hamza kordhigan jiim reeban aje raa laba godan run ajrun qoyn kordhigan yaa reeban ghay ajrun ghay raa godan ru ajrun ghayru miim kordhigan miim reeban mam ajrun ghayru mam nuun godan waaw reeban nuu ajrun ghayru mamnuuh nuun laba hoos dhigan nin ajrun ghayru mamnuunin laam kordhigan la qaaf godan raa reeban qur laqur hamza kordhigan alif reeban aa laqur'aa nuun laba godan nun laqur'aanun kaaf kordhigan ka laqur'aanunka raa hoos dhigan yaa reeban rii laqur'aanunkarii miim laba godan mun laqur'aanunkariimun xaa hoos dhigan yaa reeban xii nuun kordhigan na xiina hamza hoos dhigan i xiina i daal laba hoos dhigan din xiina idin taa godan nuun reeban tun xiina idin tun daa hoos dhigan di xiina idin tundi raa godan waaw reeban ruuh xiina idin tundiruuh nuun kordhigan na xiina idin tundiruuna waxyar way adag tahay meeshan laakiin isku day inaad u akhrisid sidii aan u akhriyay oo kale
qaaf kordhigan raa reeban qar daad laba kordhigan dan qardan xaa kordhigan xa qardan xa siin kordhigan sa qardan xasa nuun laba kordhigan nan qardan xasanan meeshan waxaa inoogu dhammaaday beejkii 6 ama boggii 6 hadda waxaan bilaabaynaa bogga ku xiga ee 7 haa goda miim reeban hum faa hoos dhigan yaa reeban fii hum fii qoyn kordhigan miim reeban qam hum fii qam raa kordhigan ra hum fii qam ra taa laba hoos dhigan tin hum fii qamratin siin kordhigan alif reeban saa hum fii qamratin saa haa godan waaw reeban huu hum fii qamratin saahuu nuun kordhigan na hum fii qamratin saahuuna waaw kordhigan wa hamza kordhigan a wa a taa kordhigan alif reeban thaa wa a thaa baa kordhigan ba wa a thaa ba haa godan miim reeban hum wa a thaa bahum faa kordhigan taa reeban fat wa a thaa bahum fat xaa laba kordhigan xan wa a thaa bahum fatxan qaaf kordhigan qa wa a thaa bahum fatxan qa raa hoos dhigan yaa reeban rii wa a thaa bahum fatxan qarii baa laba kordhigan ban wa a thaa bahum fatxan qariiban waaw kordhigan wa shiin kordhigan sha wa sha haa hoos dhigan hi wa shahi daal kordhigan da wa shahida shiin kordhigan alif reeban shaa wa shahida shaa haa hoos dhigan hi wa shahida shaahi daal laba godan dun wa shahida shaahidun yaa kordhigan waaw reeban yow miim kordhigan ma yawma hamza hoos dhigan i yawma i daal laba hoos dhigan din yawma idin saa kordhigan tha yawma idin tha miim kordhigan alif gaaban maa yawma idin thamaa nuun hoos dhigan ni yawma idin thamaani yaa kordhigan ya yawma idin thamaaniya taa laba godan tun yawma idin thamaaniyatun haa kordhigan alif reeban haa daal hoos dhigan di haadi yaa laba kordhigan yan haadiyan waaw kordhigan wa haadiyan wa nuun kordhigan na haadiyan wana sood hoos dhigan yaa reeban sii haadiyan wanasii raa laba kordhigan ran haadiyan wanasiiran hamza hoos dhigan i laam kordhigan alif gaaban laa ilaa raa kordhigan baa reeban rab ilaa rab waaw kordhigan wa ilaa rab wa taa laba hoos dhigan tin ilaa rabwatin daal kordhigan alif reeban daa ilaa rabwatin daa taa hoos dhigan ti ilaa rabwatin daati qaaf kordhigan qa ilaa rabwatin daati qa raa kordhigan alif reeban raa ilaa rabwatin daati qaraa raa laba hoos dhigan rin
إلى ربوة ذات قرار واو كرديغا و إلى ربوة ذات قرار و ميم كرديغا ما إلى ربوة ذات قرار وما عين هصديغا يا ريبا عي إلى ربوة ذات قرار ومعي نون لبا هصديغا نين إلى ربوة ذات قرار ومعين ميم كرديغا ما نون كرديغان ألف قابنا منا فا هصديغان في منافي عين قذن عو منافع كاف كرديغان كا منافعك ثا هصديغان يا ريبان ثي منافعك ثي را كرديغان را منافع كثيرة تا لبا قذن تن منافع كثيرة واو كرديغان و منافع كثيرة و ميم هصديغان نون ريبا من منافع كثيرة ومن ها كرديغان ألف ريبا ها منافع كثيرة ومنها تا كرديغان همزة ريبا تا منافع كثيرة ومنها تا كاف قذن كو منافع كثيرة ومنها تأكو لام قذن واو ربا لو منافع كثيرة ومنها تأكلوا نون كرديغن منافع كثيرة ومنها تأكلون عين كرديغن ألف ربا عا صاد هصديغن صي عاصي فا كرديغن فا عاصفة تا لبا كرديغن تن عاصفة تا كرديغن جيم ربا تج عاصفة تج را هصديغن يا ربا ري عاصفة تجري سين كرديغن سا ميم هصديغن عين ربا مع سمع نون كرديغن ألف ربا نا سمعنا فا كرديغن فا سمعنا فا تا لبا كرديغن تن سمعنا فتن يا كرديغن ذال ربا يذ سمعنا فتى يذ كاف قذن كو سمعنا فتى يذكو را قذن رو سمعنا فتى يذكر ها قذن ميم ربا هم سمعنا فتى يذكرهم يا قذن يو سمعنا فتى يذكرهم يو قاف كرديغن ألف ربا قا سمعنا فتى يذكرهم يقا لام قذن لو سمعنا فتى يذكرهم يقال لام كرديغن لا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ها قذن واو قابن هو سمعنا فتى يذكرهم يقال له همزة هصديغن باربا إب سمعنا فتى يذكرهم يقال له إب را كرديغن ألف ربا را سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبرا ها هصديغن يا ربا هي سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ميم قذم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم
cashirkeena maanta halahaas ayuu ku eg yahay. Si aad ula socotid cashirada cusub waxaa fiican inaad subscribe ku dhufatid si aad isla markii u ogaatid cashirka cusub ee aan soo geliyay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.